Pemirsa nampenin penutupan TPA Suwung Nyangre G20 sani jagi rauh Pemkot Denpasar digelisang kewentenang kenah pengelolaan lu saking sumber. Punika mawinang rauh mangkin pawangunan TPS 3R wiadin TPST Sayan Ketincapang. Keabtian melarapan pembangunan tetiga TPST anyar puniki, Presiden nampung kewentenan lu reng Denpasar. Tetiga TPST sana kesiagang puniki pacang Presiden nampung penyuan ton lu nyabran rahina. Parendikan Inducap, kasobiang reng rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD dengan Tapi Pemkot Denpasar, ngenenin pergeseran anggaran warase kali tali kali likur. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara Mausang, sujatin nyani kewentenan lu reng Denpasar kantos langkungan ulung atus ton arahina. Rauh mangkin, sampun sayaga 16 genah TPS 3R, miwah asiki TPST sane sampun memargi. Saking kewentenan TPS 3R Inucap, wau sideng olah lu kantos 100 ton. Nanging menjalaran pembangunan tetiga TPST puniki, persideng olah lu langkungan siuton. Inggian ring TPST Kesiman Kertalangu persideng olah sama 50 ton lu, TPST Padang Sambian Kaja untuk 100 kali dasa ton lu, miwah TPST Tahura sama 50 ton. Lianan punika, wentan roras TPS 3R Kewangun Malih, antuk nampenin penutupan TPA Suwung. Ring pembangunan TPST puniki, Pemkot Denpasar sampun muliang wantuan saking Kementerian PUPR. Sumber dana rauh saking pinjaman kantos 105 miliar rupiah. Wanton Inucap muatang makata prasarat, sani ngawinang Pemkot Denpasar melaksanakan pergeseran anggaran. Ring pengerencana pergeseran anggaran punika, Badan Anggaran DPRD sampun cumpu, santukan pembangunan puniki pacang kebuatang sesampun TPA Suwung ketutup. Asapo diketalar program pengolahan lu puniki anu ring visi misi wali kota. Dewan cumpu ring pergeseran anggaran nanging patut keturesian becik ring pemargin nyani ring lapangan. Asmara Putra Bali Pos, Nguningayang.